Mayap namang balita kareng atletang Fernandino. Inumpisan dane ing pamagpagawa para king Bayong City Track Oval king Barangay San Isidro, San Fernando. Ay ning detalye ng Patricia Mamangon. Uy, Bayong Oval para kareng mamulay. Formal na neng inumpisa ning San Fernando LGU ing pamagpagawa para king Bayong City Track Oval kapamilatan ning metong groundbreaking ceremony niyang July 14 keti king City Civic Center king Barangay San Isidro. Agpangkang Mayor Vilma Caluag maulagay ang proyekto para kareng kayanakang Fernandino amamye dangalan king syudad king niyayaliwang sports competition. Ing international standard na oval at inyang kabang 177.51 meters at lapad 92.52 meters. Gawan niya iti king adwang phase. Ing first part, pasementuya ing track ngening banwa. Kabang king kadwang phase naman, ing pamagka ng rubberized track surface at bleachers para kareng malbe. Pasalamat siya Dr. Shirley Zipagan, ing Schools Division Superintendent, king balaw sa suporta ng Kaluwa, king sports at edukasyon. Sabi ng Kim Jan Sagun ng City Sports Development Council, excited na la reng atleta king Bayong pasilidad. Goal ning Bayong Track Oval ing maging sentro ning training, competition at healthy lifestyle para kareng Fernandino. O naano abe, makasadya na ka king kang running era? Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.